общем, здорово. Места, где посидеть, эти пуфики. Очереди небольшие, а так все организовано, в принципе, хорошо, удобно. Соңғы хаберіміз еді, АТРден айырылмаңыз, хош келдіңіз. Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався, всім, хто щойно прикинувся. Ви дивилися новості телевізійної служби «Заман». Зараз в студії з вами програма «Уян», халкам «Уян». Devam etimiz aziz dostlar ve menimce Zaman informasyon programmasından sonra en aktual ve son haberlerinin müzakerelerini geçmek gerektir ve ondan evvel de sizlerge elan vermek istedim. Çünkü ATR telekanalını seyretmege ve ATR telekanalını saklamaga isteseniz Kırım Tatar tilini erdayım dinlemege, işitmege ve birinci yekeni Kırım Tatar telekanalı sizin kalbinizde, gönlünüzde bir yerini alsa ATR telekanalının sayfasında, web saytında siz abone olabilirsiniz ve en böyle şekilde ATR telekanalına destekini göstermege imkanımız var. Şüphesiz bu dünyada biz sadece özlerimizden ve chatten imdat beklemek yerine sadece özlerimizge inanamız ve sadece birbirimizden destekini ve lakatsızlıkını bekleyimiz ki benim düşünceme göre biz kimge sadece öz halkımızga ve bizge dep aytmak mümkün gerekmiz. İşte ATR telekanalına sizde abone olmağa isteseniz ki ATR telekanalı kıtada sizler için meraklı malumatlarını sizler için ATR telekanalının çalışması için ellerinden gelgenini yapmağa tırışa ve şu sebeple sizden de destekini bekley. ATR telekanalına abone olmağa isteseniz saytқа кіріп абонені resmileştirebilirsiniz. Mında bir yılға abonenің fiyatı 1200 гривнаны teşkil ete, 90 күнге 350, bir ayға 150 ve bir күнге 50 гривнаны teşkil ete. Bunun de beraberlikte eğer bazı birleriniz şu aboneni satın alıp olamasa ya da fırsatı, imkanı, maddi cihetten işte fırsatı olmasa, mında мне нужна подписка деген bir yerçik var. Anda işte böyle parmakçığınızla basabilirsiniz ve mında elektron poçtanızı kırsetip adınızı yazabilirsiniz. İşte bu diğerlerine ise ya da sizge bu aboneni de diğerleri de bahşiş edebilir. Bunun için хочу подарить подписку dep adlandırılgan böyle yerge basıp gene de mail adresiniz ya da Facebook ya da kontakt saytınız ile kırıp bu подпискаларını, yani abonelerini diğerlerine de bahşiş edebilirsiniz. İmkanı olmayan ve satıp alıp olamayan vatandaşlarımız için. Bu aslında aboneni Yandex paraları ve Kiwi ya interkassaları ile gerçekleştirmege mümkün. O sebepten pervasız kalmayınız. Ben size Lidaga Ukrayna tilinde aytılması için sözünü vereyim.
Так, я ще раз повторю для наших україномовних телеглядачів. Зараз для допомоги телеканалу АТР, заради того, щоб ви мали вільний доступ до усіх відео на сайті телеканалу АТР, ви можете оформити собі підписку. А якщо у вас немає можливості придбати її собі власноруч, ви можете натиснути на те, що вам потрібна підписка, і людина, яка зможе вам її подарувати, тобто ви зможете отримати її в подарунок. Вартість підписки на рік коштує 1200 гривень, на 1 місяць 150 гривень. 50 гривень. İşte урметлі достар, первасы свейлі қайт қалмайық. Бізде ватандашларымыздың сечіп алып, оларға бойлы менімше гүзел хайырлауларын да айтмақ істер едік. Чүнки бүгін майыстың 5-інде бойлы бек мерақлы ве менімше Қырым татар халқына чоқ белі олған ве сәдеже Қырымта дегілде Украина, Өзбекистанда чоқ белі олған yazıcı, шайыр Иса Абдураман өзінің doğan күніні бүгін қайдете майысының 5-інде, о бүгін 80 yaşını толдырды. Иса Абдураман 5 майыс күні 1937 senesi Кезлевде дүнияға келді, 7 yaşında екенде о Өзбекистанға қорантасы или сүргін етілген еді. 1967 senesi İsa Абдураманны Ленин yolu деп adlandırılған газетаға çalışmaға devam çağırалар. İsa Абдураманның бірінші шиыры өзбек тілінде yazılған еді, 1957 senesi neşir етілген. 1997 senesi İsa Абдураман Қырымға қайтып келді. Оның бірінші kitabı Қырымға қайтқанынан sonra neşir етілген ve Яңы күн селям деп adlandırılған еді. İsa Абдураман 50-20 şiiri ve neşir kitapları бар, жиынтықлары бар. O СССР-ның yazıcılar şurasының azası ola. Өзбекистанда нам қазанған журналист 1992 senesi bu unvanға layık olған еді ve Ukrayna'nın milli yazıcılar şurasının da azası eken, toplumun azası eken ve böyle büyük muvaffakiyetlerge o ömrü devamında erişip alida bu günge kadar özünün şiirleri ile özünün yazgan eserleri ve neşir etilgen jintықлары ile her bir Kırım tatarını menimce pervasız kaldırmay. Bugün ise o özünün 80 yaşını doldurdu. Mayısının 5-inde 1937 senesi doğan İsa Abduraman'ı bugün 80 yıllık юбилейі ile biz de ATR telekanalının adından hayırlayımız İsa'ға. Білем, elbette ki siz bazı vaxtlara bir çok menimizde şiirlerimni teşkergen ediniz. Allah sizge da baxt, selametlik, uzun ömürler, bütün işlerinizde muvaffakiyetler ve da bir çok talebelerini yetiştirmege ve özünüzün kalemini, özünüzün istidatını onlarga aşlamaga fırsat ve imkan versin. Doğan gününüz hayırlı olsun. Я приєднуюся до привітань від Гульсуму. Хочу від себе додати, що дуже дякую вам за вашу творчість, за те, що ви робите. І коли я навчалася в Таврійському національному університеті, ми також вивчали і вашу творчість, за що вам дуже дякуємо. Ми бажаємо вам дуже великої наснаги вашої творчості. Продовжуйте дарити радість нам, вашим шанувальникам та, власне, друзям, всій сім'ї. Менімce anlatmak gerek Ukraynalılarga bu insan kim? Biraz. Çünkü anlamagandırlar isimni, adını. Так, Іса Бей – це дуже відомий кримсько-татарський поет. Він також, власне, це людина, з-під пера якого виходять вірші. Проза. Şiirler yazgan edi ve birçok jiyintiqlari 20'den ziyade jiyintiqi bar endi. Так. Biz de onu ATR telekanalının adından ve bütün halkının adından doğan günüyle hayırlayımız. Devam etemiz ve menimce devam ederken de meraklı haberlerge endi geçmek gerek. Birkaç dakika kaldı onun yekunlenmesine ve musafirlerinin bu studiyada karşılanmasına. İşte bu 2 dakika içerisinde sizin dikkatinize en meraklı malumatlar. За останню добу ми зараз з Гульсум зачитаємо найновіші та найактуальніші новини.
Європа підтримує боротьбу кримських татар проти окупантів. Це заявив віце-президент ПАСЕ. По мнению вице-президента ПАСЕ, представителя фракции «Народный фронт» Георгия Логвинского, решение Комитета министров Совета Европы, принятое накануне, является важным документом, который поможет привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека на оккупированном полуострове. İşte көргеніңіз кебі чешет ерлерде ве айтқанлары кебі чешет халқара тешкелетларда Қырым татарларына ве Қырымда yapılған ақсызлықлар кенеде музакире етіле ве буақтан лaf етілмекте. Біз есе девам етсек мерақлы хаберлер сырасына шуны қайд етмек керек, азиз достлар, бұл күнлері Украинада Евровидение өткерілмесі планлаштыра. Бүгін майысының 5-ші Туневын Киевнан, яғни Украинанын пайтақтында пан зоналар енді açılған еді, Лидада анда барған, ота сятлы жеменім жешінді тариф етер. Так, її територія головної фан-зони Євробачення більше 13 тисяч квадратних метрів. Там знаходяться 9 фудкортів, кілька тематичних зон для фотографій. Також компанії, які виграли тендер, можуть представити там свою продукцію. Організатори зазначили, що концертна програма продовжиться до 14 травня. Всі охочі гості та мешканці Києва зможуть придбати сувеніри з українською тематикою Євробачення, а також просто відпочивати у лаунж-зоні, насолоджуватися концертом та приймати участь у всіх активностях, які там зазначені, серед яких гра на барабані, настольний теніс, фотографія з костюмованими персонажами та дуже багато забавок для дітей. İşte böyle açılış Tunev'in ötkерілген еді. Мұнда қатенде herkes şu yarışına hazırlanmakta ve şu meseleler etrafında birçok müzakereler yürütülüyor. İşte Avrupa Şurası'ndan böyle haberler peyda olganına göre sanki dersin mına Ukrayna ve Rusya şu Евровидение sebebinden çıkan münasebetler ve münakaşalar neticesinde Ukrayna ve Rusya'nın 3 yılga aslında Евровидение'de iştirak etmesinden lahu edecek ekenler. Lakin bu hafta da elbette ki tavsiyalıca menimce haberler peyda olacak. Ve son ki böyle haberin sizge takdim etmek istedim. ФБР'нің müdiri böyle çıkışta bulungan ve çıkışı neticesinde aytkan ki Rusya dünyada olgan en büyük zarar ve en büyük kederdir dep aytkan. Директор ФБР США Джеймс Коми на слушаниях в юридическом комитете Сената в среду 3 мая заявил, что Россия продолжает попытки вмешаться в политические процессы в США. Коми также сказал, что считает Россию самой большой угрозой любой нации на Земле, учитывая их намерения и возможности. Высказывание директора ФБР Джеймса Коми прокомментировал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Это мнение ФБР belgelengen. O ve 15 minut saytını açıp da tavsiyatlıca elbette ki videonu hem de çeşit böyle haberlerini, serbest haberlerini okuyup bilesiniz. Biz ise yazdık ki küçük bir teneffüsке geçmek mecburiyetindemiz aziz dostlar. Çünkü bizim stüdyamızga tezden musafirler teşrif buyurulması gerek. O sebepten bizden ayrılmanız bizle olunuz. Будьте затер, тому що вже за кілька хвилин в нашій студії з'явиться гость, та вас чекає дуже, сподіваємося, дуже цікава розмова.